wameweza kupata mabuku makatanani. Mabuku ala matumiwe ku translate King James ni mabuku ma 11th century AD 2024, lakini mabuku asu ni ma 11th century ni ma 12 kendo ma 13 kendo kisa waende, lakini kwena mabuku ma 200. Yani ona miaka mibuku kuma Yesu wekata bwana ambataye tuni webende buku kuma maniwa make mekuunzi pe mabuku yu mai bila dhiba asibo Yesu Kristo na mabuku aso mai kwandika baya mwiye again na yu ni ngwenda kumulilikanya ona kauni muminite kumanda maundu onde ondo mwiye mabuku aso matene usu matiu weta mwiye mabuku mai matene usu meweta Yesu. Praise the Lord. Asifiwe Yesu Kristo. Ona ukeva wingi so ni mabuku aso makatenange that explanation via verse 3 verse 4 verse 4 edelanesa yasia andoa mamukai ya mwamuli na mwiya waitu niwe umwe eweka wala niwe Yesu Kristo. So according to Jude edukisiende mwiya niwe waambie mwiya Yesu niwe waambie kutange ya ando kumaumia mbe ya Misiri. Wasoma ivuku ni dhaa kuma ngisoma Exodus chapter 12 verses 29. The Bible is clear, and God himself took the lives of the firstborns. Ninge imwene weki hata kitu soma kwanza nikandawe sekwela nina somo nesa ngitu hapa ya YouTube ando alame kwa mama nakila gende ngazeva samuze na quote nine law quote. So ivuku ludha kuma kilungu cha 12, the responsibility of taking the firstborns imepatiwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ivuku ni kuma chapter 12 verses 29 namba yangu ni 62. Can you imagine this? Mandiko mange imeasiana kweli wa utuku kati na kweli wa utuku kati kana Yehova kana Yehova. Na kwanza matume yetu last twala ngai mwene wewe kama na ibuku dha Jehovah Witnesses hapo pamandikwa Yehova. Na ku Jehovah Witnesses ni mali yake na Yesu Kristo ni ngai. And yet kwa na Luka ngai ula watangia ndukumomia Misiri. Kwa na mduito wa Yuta ngai usu mwiya Yesu ni Yehova. Kwa dhabe bando mandiko ni manga ito kwa Yesu Kristo ni ngai. Oneka kuitwa mwana wa ngai kana no ni ngai ni ba mundu according to Yuta ni Yesu umisie ando Isilaeli kutoka wapi? Misri. Praise the Lord. Na ula wasoma ibuku la Yuta ni ngai mwene. What wonderful knowledge, what wonderful truth. Praise the Lord. Umanzisu kote wele tumenga kuinibia akumandakana twina tokeleloni no tuendeleza bali ninoyo utangi. Praise the Lord. Nini sima kulyo ni maingi vete na ni maingi yuluwa Yesu Kristo gani no ni ngai. But according to Jude clearly Yesu ni ngai. Asifiwe Yesu Kristo. Yesu no ni ngai. Hata iwe Yesu inge aya idhuke siende number 3 Yesu Kristo nake ailiata kana ekiata sisia itina wakutangia Yesu ndatangia. Asifiwe Yesu Kristo. Yesu ndatangia andiko mange imasia itina wakweka ni wa maana ngie ando ingi madheti kilaka na Yesu ni wana madheti kilaka na Yesu no kana sia madheti kilaka na Yesu no bua according to Yuta ulawa matangie na wewe sio maana chekiwia. Praise the Lord. Yangi meimona Yesu mamona emubo etikila andu onde na maundu meba onde nethila kwatapa ni ubo na tuthiwa onethwa weki hata onethwa wili hata ukaumose Yesu Kristo na yote itafutwa itatupwa ando. If anybody is in Christ is a new creation. The old is gone and the new is come.
hawamjui Yesu Kristo kama yuko hivyo. Ni wakupenda pekee, ni wakupokea pekee, lakini according to Juda hata ni wakuharibu. Praise the Lord. Hata ni wakufanya nini? Ni wakuharibu. Uvungu ni za 1 Corinthians chapter 11. Polo inena yulua andu asuma Isilaeli mekoya weuni. Anikomangi inasia anasema I think ni verse 5, waliharibiwa na yule mharibifu. Maanangi wenula mwanangi kamba yasia muwai, the destroyer in Kisongo. It is the same person that Jude is talking about. But the question comes in, amanangi ende. Pen example ya balandi wa amanangi. Of course, motalo pena kwa nangwa kwingi. Lakini mandiko ba measia maanangi bekondo wakulea kwetekela. Na ipenda dhilango na mena kulea kwetekela kwa udhine. Ni Numbers chapter 14. Ile walituma Atavanya. Praise the Lord. Wakapeleleze nchi ya Kanaani. Na wakaja na report ya utata. Wengi wakasema ni kubaya, ingawa ni kuzuri, kuna maafa yanangoja. Na wawili wakasema twende, Mungu aliyetenda miujiza yuko pamoja na nasi. Praise the Lord. The way Yuta referred to that time ya unbelief. Nundi lando makwati report sunduku ni makwati wene kuya. Wene na makwati wene kuya. Na masi asale situ sikuya ba sikuya ku. Yehova la yuniwe Yesu kwa na Yuta akulilie Mose ando ni makuangi nende. Sisi ya undu mena umo wango ni momisia nginyende usu ni Yesu na ni wizo aiweta undu kana aikulia undu wa mudhemba weva usu umundi kondu wa mukalala. Kenenga stress mono by the way andu wani umesia ite Mose atata kumwesuba lakini la wesu vikie ola Yesu Yehova indi anenga ne otwi asya nina maikea andu mama ibinda the wa meane no wa maikea mona atabate na consequences onabu tukezwe na wia na tukezwe na thina wimu ya mundu nina kwekea ni kumitanga ibitio. Praise the Lord. Lakini ngedhali yoba mundu mandiko mangi maze yoba ndabu ya wachao okilawe weka ni wika hata no kedha kilawa banda ni wika hata no kedha. Kwa ndio hakuna lawama, lakini usiloloweva okuno weva akati wete ukani. Praise the Lord. Ukani weva webo ngia aisye ndo ni waambe soba nini wasamehea. Lakini listen, sisi usilolowa Yesu aisye in verse 29 mbeme na miaka 20 na kwambata indi maikalika maka kuya weoni yoni Yesu same wasamehea, lakini amesema hakuna kuingia papi pale. Number 2, siana Yesu mukwasya siasoka Misiri nisi otweka chao nisi otweka ngombo kana nisi okweya kuba weoni siana Yesu nisio ikalika indi ikatuka nisi alika mbe ya Kanaani kosekala bakubi miaka 40 indi Yesu okote Mungu ni withi wa witunga itina nundu wona Yesu Kristo ni mubo no thika mikwa mingi nundu waseni chao ni mubo. Yesu ulawa mekalilie miaka 40 weuni eno toni wo kwekalia palawi utathanda kana kuthono kamebaka ila uyite nundu okanyo munene wiyulu wako kotengwi wa wia. May God have mercy. Na hindi maliko manga imesia immediately alama etie okose mothuku on the mowawa ayonde mekata mowawa ando manga hii manisio monde wetutabiata na nisio wetutabiate tutekezwe ando makolea kwekea. Amen. Mesi ando maka kwekea weka lata meka kwekea mona itutabibasa wane tunitaziva ni mukulia hii Christmas the May 11 pe mondo kwe nyumba ni Christmas pai mondo ko wangu
Pai mundu ko yantu cia Christmas ona miso ati miandike ninde ni wona twavika December alimu mahati anena tongo ima Sunday miso wazeba andu mende umandangwa andu mende umandambesa nundu nikusherekewa nandu maimbuku trip cia Mombasa indi yutwi pai mundu numbuku kindu kijao kebando nundu December ziva ncho kitumi andu ainge maswanya kana ituzevasa aleka kweyumba matesi mundu twemanisia wachumu nebatoneka ndi yende nundu katikati yitu bema etike asifiwe Yesu Kristo swania oneni ukati wangai na Yesu Kristo hasa na mwana hasa easianiwe ne andu mathukite twilea kumiana ngaike mwana vasia sisia katiwo venando 50 kana 45 kana 40 kana 30 ona bei 10 makuzoku mana makwendete indwa indi tukamianange atu vikitwe baune kwezwa ela mandiko manga imekengana nikoza vya lunga tukati na ulamu zana ukona alunga dumekata madhela mwisho utakuja Muminukilyo ndwende yakuka kubantu mazisiwe makwatiwe nivye makwatiwe nuwe we utupite mbao wale chaisa nyapike ona ku ukulya etu nivinde niwe ukwete nongi edwani batona kutange wandu meva wandu wake lakini ndo nimona yende ekwasa keki yokilela olamu umo mayutumia naye madhasia nyone pinga za kwekata za kutangi za kuumbula za kumusiokea ngai na indi huyu Yesu Kristo maimu kaya tamuia udhini bewa chao bewa ngele kwa sayo watu wete nele kwa si atukania ndiko mandi masia alani menda nini kuna nangakanya. Praise the Lord. Therefore thangai mungule kana thangai mwalule chao ngo. I think nevuko that Revelation too. Revelation 3:19. Revelation 3:19. Those I love I rebuke and I correct. Therefore be mudhangau. I think in chapter 3, Revelation chapter 3, verse 19. O asu alani menda nini makana sia na kumakuna ithi wana udhanga windi no yali ulango. Asese verse 20. Sisia nini ungeme muomoni na kuvingusia. Edwa mundu na weva akiwa wasia wakwa na kumbingu ya muomo galika kwake ngesania nake ndiakesania na. Asifiwe Yesu Kristo. Kwa uwe ni wesania na Yesu. Ni wesania na Yesu. Iti kuliyese ndio lo manda wali wa kwesania na Yesu. Abaka da pe mundu mwi ni walo toto la kawali. Ndatu tupeza ngase na kawali keba. Ngenda tweke zina wako mananondo mandiko mange imeasia verse ni Hebrews endure all hardships umesi amadenao ndo kwa manana mo taukanyo ondo ngai no makana sia Allah umenda. Asifiwe Yesu Kristo. Endure all hardship as discipline. Praise the Lord. Endure all hardship as discipline. Kivata kama ni kuishiwa, take it as discipline. Hata kama ni kuenuka ngenya katebe na mao, take it as discipline. Hata kama ni kuwa, take it as what? Discipline. Nondo mandiko mange ni measiala ni menda ni negata ni makana sia. Kisi edo sana sia tuini kuna wa matuku ni ya. Sisi tendeni sia kunao. Sia aina
Nesia kata nesia konawa acha konawa nondo nesia musi na kila mundu no twekete moyi tiwo ayutene ango akavyata mwana wa mwinae okamusia mana kana brono kunie mwana wake bandu bote tia bro kwanza ni woselela mwenzi tiwende lakini matuko hao uniweka wa niki nundu ti mwana wao alikomanga imazia olani we mwana wa kwa nini kana sia alama takana watisi anasia kwa ndani wasi ni wabike bandu wakuli endi yo bale au kanyando aneke tisiana siake. Praise the Lord. Asifiwe Yesu Kristo. Nyene lelo niki ndo we mwana wake osavina ngayula watange Yosefu, he will also redeem you in your situation. Ngayula watange Mose, no, he will redeem you. Ngayula watumie Mose, onaka utumia. Asifiwe Yesu Kristo. Tuombe basi. Tuikotaye ya muno mwiye ina mopo wa madhai maito nundu wokia kisio wandeto yaku tukivodha ni kanda yu tukukie tulinivya kwako utondi wothe wina wowo twananga na tutikwenda kwanangwa twakusuba please ela wotokanya tutikethe tu ya ngendu tutikelokani wako kwende anambe musume mwiye tubike kwiwa na kwanyuka na tutikezi weta alame likite katika tiwitu ando mateki kio mosa Mungu mumo wako nai takitumi tata excuse tawili njo wako kauzuko na kwa mailea kukonya kukutwikithia mwiya ikana wile ako nekatawi mwiya kwa no ndio botha mundu alame wandeto ino ni botha na kondo wa YouTube alame kuthikuzukisia ndio ndeto ningo mijabo kana mabike kwa leo kaonamo na kutangiwa onde ni mabike ndeto yako ama yekwa nesa tunaomba tukiamini katika jina la Yesu amen. Amen. Thank you very much.